Tebak, kita makan apa lagi ya? Yang pastinya tetep dong yang harga di bawah gocap. Kali ini kita mau makan makanan Korea loh. Kalau kalian drama Korea lovers nih, pasti kalian pada ngiler kan kalau lihat scene mereka lagi pada makan. Ngaku aja deh, karena aku punya uang ngiler. 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기 Yap, kali ini kita mau makan gildak. 꼭 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 Harganya juga pastinya murah dong. Dan yang pastinya harganya ini dimulai dari harga 20 ribuan. 지난 봄에는 널 우연히 받고 더 이상은 우연이 아니었으면 해 Nah, kita pesan beberapa menunya gildak nih. Ada Gangnam Cheese Ball, Icheon Chicken Wings, Busan Odeng dan Busan Oboki, Hanggang Corn Dog, dan Gochujang saus yang enak dan pedas banget. Oh iya, untuk membeli minimal 70.000, kalian akan mendapatkan Icheon Chicken Wings. Ngiler banget ya. Ini tuh pas banget buat kalian kalau nonton drama Korea. Dan ini aku lagi makan Icheon Chicken Wings. Enak banget loh dijadiin cemilan buat nonton drama Korea. Lokasinya ini ada di Jalan Asusui nomor 59 Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Kalau kalian dari arah Lenteng Agung, gildak ini ada di sebelah kiri di sebelah Haus. Dan kalau kalian dari arah Jalan Raya Bogor, gildak ini ada di sebelah kanan samping Mau Tahu Aja. Dan jangan khawatir, kalau kalian order melalui GoFood, driver sini tetap menerapkan langkah aman J3K.